Hello guys, welcome back to my channel. Tangbo idli poroswela ni urad dal, bhaji, rice flour kore, amdi jela, tsangma tapkali kyuni, nyura, this nyu tsangma, this nyura. Ni urad dal lana dal kaw rojiria, rice flour nyu, and tsangma nyu sani ni mixture nalu. Thara chikchik tha chani an boil anima thaling do chinalu rice flour DJ la hajuna baking powder to kam chilura baking powder lut sane ani ino tuma hajlu baking powder da ino din ka jin lana ani sopso chaya jinera DJ la ani sho po chinchi kam chiklu lut sane tuktu ya tam sane ani chulura ani kaso lana labla soya labla se tuktu ya putani ani labla se labla ya hosera dijela kama nishu semina chama shana jore disha shubarala chukyo ya tabla chuchega skyo moksang chewa tab chukyo ani idli se sayamena bol chunji roine jore ya se sameni numchira numchusani ani idli lu tanji shagyo de lu sani ni tabla ke chuso danji studio shira odina ke ni kama issues shara chuso cheme de ga de la pachar kri sumena chechana la pachar ki maria shachani de ya ikle itni apujas Onda sela ani adakau ni baking powder sugar ni lori ni zira panamina kiji chulu na plus di hibara la numke tabla numke sanam sauce jame ani namlo chinju lusanti shara an napuchara alogya alu gets ani jeni and this nakpuro chana ya brown do chana ani dinalo thalinalo manda so jeni chutney suela ani chana che ni kokpa ni sivi kambu mena ani sivi dilu na digolia namgi jili powder jiga dilu na digore and sivi kambulu sane jini curry leaves ya dal batta tilu ne digori dal batta tilu chalu ani thara anta chani chulura chutislu ani hange goni thaya hange goni tha alapla sedis wow
哎，他这么多颜色，听不到不啦？金家呀，金家呀。听不到啊？嗯。